थांजम मनोरमा मिहाट की चही कुनमातोय फारकपगी हाइकत लेकत तंबगी थोरम पांगथोखरे थबक सुबगी हैनबी लेरब कांदत लमदम असिबु मिपाल तांगदना अवोनब मणिपुर म पुरकप ngamgani हाइना सेकमाई एसगी एमएलए हाइखाम दिंगोना फोंगदोखरे अमसुंग फ्रीडम फाइटर हेमाम नीलमणि की चामग तराहुमदोयरक सुब मपोक कुमोन थौरम पांगथोखरे खुरुमजरी ISTV न्यूज मीटिंग ताबीरब सिंगबु नुमिदांग वायरम की मणिपुरी पाउद तराम नोक्सरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ पिजरी मणिपुरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 मपुंग फान मुथतपगी पांडमदा माई पाखनबदा लेरिबा लुसिंगबसिंग पॉलिटिकल पार्टीसिंगना अमदा अमन थंजिनबगी वाफम तोक्तुना अमतो ओइबा लेंगाकता सापु पीबा मथौ ताई हाइना अपुनबुलुप मणिपुरगी कोऑर्डिनेटर फुलिंद्रो कोनसमनो फोंगदोखरे वाफम असी लिसिंगनी मरी की जुलाई 13 तरह सुबह साम राइफल्सना तमथीना नुपी ओइबिगी काई खुमनब मांगहलब मतुंगदा हातोक पिखरबी थांजम मनोरमा मिहाट की सही कुनमाथोय मपुंग फारकपगी हाइकत लेकत तंबगी थोरमदा हाइखिबनी थांजम मनोरमा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बामोन कंपू अमदी अपुनबुलुप मणिपुर न सिंधुना बामोन कंपू वार्ड नंबर 3 कम्युनिटी हॉल पांगथोकपा थोरम अदुदा अपुनबुलुप की कोऑर्डिनेटर फुलिंद्रो कोनसम जोय चिंगाखम जोयचंद्र कोंथौजम रूपचंद्र नोंगथोनबम थांजम मनोरमा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बामोन कंपू की प्रेसिडेंट थियाम नेलबिरमदी मफम कयादगी लाकपा इमा इबेल मैरा पाइबिसिंगना सरुक यादुना लेखिद्रबा थांजम मनोरमा की फोटोदा हाइकत लेकत तमदुना इकाई खुमनब उठखी अपुनबुलुप मणिपुर की कोऑर्डिनेटर फुलिंद्रो कोनसमना अफस्पा की मरुमदा सिफाइसिंग सथब मियोट मिनैदा मियोय कयागी पुंसी मांगहन बतनतना नुपी ओइबी कयागी इकाई खुमनब मांगहन बिबदगी मसा मतोमत सिजखिबगी थौदो कया सुथोखरे हाइकी अमरोमदा मिहार असुगी मतंगदा ngasi फावबदा थांजम मनोरमा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बामोन कंपू अमदी अपुनबुलुप मणिपुर न सिंधुना तांदुना लाकलिब दिमान असि अफस्पा लौथोकप खक नते मपुंग फाना मुथतपनी लोइनना थौदोक अदुदा चेनरिबा लानमिसिंग मतिक चाब चैराक पियु हाइब दिमान असि ngasi फावब फंगद्रिब मरमना अपुनबुलुप मणिपुरना हाइरिब दिमान सिंग असि फंगद्रिब फावबा हनब लेतना खोंजंग चंगसिन खिगनी अमरोमदा मनोरमा मिसिगी मतंगदा सी उपेंद्र के इंक्वायरी रिपोर्ट मपुंग फाना थमख्रबसु ngasi फावबदा इंप्लीमेंट तौदना लेरिबसि तौहनब चंगी लोइनना अफस्पा असि पुंगमुत मुथतपदा पुन्ना इंडिया लेंगाक अमदि स्टेट लेंगाकता तक्षिन मिनब मथौ ताई हाइखी आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोजेक्ट मुथत पलिट्रिक चुम मफम खरद लौथोकपा मतंग फरदंग थमजन बखोसन बाइबसिटी अमुकसु दिसप एरिया से होल मनपुर लौथोगा हाना गुमना मिहानपुर मयाम तोकबा हालिंग गम तमी हापा याबा खोटपगी मयाम मा कोई चथर को याबगी पॉलिसी लेबना अकोइना पामियो पंदम आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोजेक्ट फुल्ली डिलीट तोबा पुरा मुथतपा नंबर 2 सिक्योरिटी पर्सनल से मरुना मनोरमा की तमथिरब मिहाद चेनेगी मयाम सिंगदो मकोइ द बिफिटिंग पनिशमेंट पिगदमनी मदि ओपेंडर की मागी सी ओपेंडर की माई फाइंडिंग रिपोर्ट हाइबा तारे मागी कमीशन की रिपोर्ट से मजे सबचान मसे इंप्लीमेंट होनबम दरकार वाई मधु नतना लेरब एमपीजु ओइसनु नत्रंग एमएलएजु ओइसनु कांग्रेस ओइसनु बीजेपी जु ओइसनु अदुई मतमदा थनमनी स्पा अदुई मतमदा अदु थनमनी अदु लोथोखिबनी हाइबगी आर्गुमेंट मयाम मा मसा मसा लेथोकनबगी मदुगी मुहुत्ता मसे पुन स्ट्रगल लमा तोमिनरगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा नत्रग लेब मणिपुर की गवर्नमेंट दा अकन प्रेशर तोरगा हारिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोजेक्ट से मसे पूरा मुथनबगी पुलिस में तोबियो मधु नतना आर्मी दी शक्ति पिन लेरगदी तोंगान तोंगान बा ngarang handa thokiba du goltabigi incidents लेरी अदे असमराई पुलिस मितो मैम चंचलप मतमदा येंगु लेरगा अदगी लेरिबा लोकल की इंडिजिनस पीपल सिंगदा हेरासमेंट मैम पीबा लेरिबा क्राइसिस सु मकिन न्यूट्रल ओइतबा वन साइडेड ओइबा स्पाद मी मैम हापतुपदि हेंदोरतना अदुम टेररिस्ट कंगु मैम मा प्रॉक्सी वॉर ओइद सिनरगा मिहान मिपिन मैम नुपि ngang मैम फारगा हापतुप मैम सो मुक छथरकली अकोइ अनसिन एक्टर मैम ना सुम मैम सिंग से पुन्ना थेनमिनबा अदि म्योट मिने लितबा अदुम खुनायमा ओइननबगे अकोइ पुन स्ट्रगल तोमिनबसे अकोइ मखा सथगी गनी कोइ करेक्टर कलेकत तबगी तोरमसे थमजरी थबक सुबगी हैनबी लेरब कांदता लमदमसी मिपाल तांगदना मरोमदोम लेप्सब ngamba awonba manipur ma purak ngamgani haina sekmai asigi MLA haikam dingona fongdokre wafam asi sekmai asigi manung chan leiriba lairen kabi ibudo kobru sanglen pangthokpa one day convergence mela gi thoram ga mari lenana MLA na fongdokhibani
7 Village Level Federation mapung oiba thodang loduna pangthokpa thoramaduda Lairen Kabi Kadangban GP ki chairperson Nunglepam Bobby Mayanglangjang Jila Parishad ki chairperson K Sohodeba Imphal West Jila Parishad ki CEO K Jadumani amadi Jila asigi tungan tungan ba masak naiba miyoi sing yauna lenga ki department singi makok thongba sing shu saruk yaduna thoramadu pangthokhe Convergence Mela asida tungan ba VLF sing na puthokpa polam sing yonba stall sing shu hangduna miyamda khudongchaba phanghankhe MLA Dingon Makataraduna Convergence Mela Sina Kungang Sidalady Bamiamna, Lengaki Department Sing the Satuna Matotaba, Che Sang Sing Sing Lona Nabonabada, Kudongcha the Bakaya Mayuk Naribasi, Karado Rabashu, Kohana Nabagi Pandamda, Pangtok Mela Mani, Mela Sida Lengaki Tunganba, Department Kulhum Doi Saruk Yahanduna, Stol Sing Hangduna, Miamda, Hatengana Unaraga, Matotaba Kana Bushing Yam, the line of Fanganabagi Pandamagi Makada, Pangtok Pane. Loinana Lamdam Masibu, Isagi Senmiddle Laitaba Madi, Asobo Factory in Chimbasing Laitaba State Amoiduna Lakpana, Hiram Kudinda, Center da Tangjaduna Lakpana, Iram Damasi, Awaba, Mayuk Naduna Lakti, Haiki. Maramasina, Quina Mipal Tangdana, Hinge Herbadi, Mai Pakpa, Soidanangam Gani Haiki. पंचायत की लेवल दा प्रोजेक्ट से केंद्र की वैना कोई ग्राम पंचायत की लेवल दा कोई विलेज लेवल फेडरेशन है ना कोई निपी सिंह तकी होबा दुंबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सेम मकांदा लेरिबा सेल्फ रिलायंट होइना नबगी पांदम दा हाइतारे कोई मिपान तांगना हिंगना नबगी पांदम दा दुंबा पाखलकपा दुंबा प्रोग्राम अमा खंगने दुना ngasi मरुइबा पांदम दी खुंगंगदा लेरिबा इमाइबल सिंह अदगी प्रजा सिंह लेरिबा प्रजा पुनोक्सिना कोइना थबकता वा कल्चर से लैतारगदी मिपान तांगी बसे खरा मखैदा ओरबसो कोई कनबंगमगनी हाबसिगी पांदम दो सिंह बचथा जबा मेला अमा खंगने Freedom Fighter ex-Deputy Education Minister Oramba Laioi Kraba Hemam Nilamani ki Chamagatara Humdoirak Shuba birth anniversary celebration Moirangda Laiba INA Martyrs Memorial Hall Pangthokre. Hemam Nilamani Foundation Charitable Trust Moirang Nasindan Pangthokiba Thoramaduda Moirang Esigi MLA T. Santi, ex-MLA P. Sarachandra Madi, ex-MLA M. Prithviras Trust ki member sing amasung Laikhidraba sing imung manung ki miyoi singna Laikhidraba Hemam Nilamani ki photo da Laishu Katpaga loinana Maira Sukhatuna Thoram Hodoke. Trust ki Maikai dagi handak Manipur Board Madi Council na Loba Class 10 amasung 12 ki examination da Makwang na Fangduna pass tawruklaba Moirangi manung dalaiba private amadi government school ki maraktagi Mahiroi ohum khankatuna first, second amadi third ki manasing shu Thoram mapusing na lanthoke. MLA na Freedom Fighters singi lagtagi Hemam Nilamani ningsing lagpada Mairembam Koireng hundok lamba yaroi Mairembam Koireng amadi Hemam Nilamani anina ningjaramba wakalon makoi anina pukhatjaramba apunba moirang ama apunba Manipur ama apunba India amagi manglandu aikoina mangphaunahanba mathau tai haiki Laipokum labalusingba ahal aniasi lairambana ngasi moirang malem da saktak pangamani makoina pamjaramba apunba haiba wakalon aduna mang tharaga saukhatpa moirang ama ohenanaba aikoi masoi taribasing punsin basangi haiki Di sini tidak makoi na thamam ibo waktu makoi na tugai raga pikpara ni na maram oi raga na makoi bu ningsing bawa lan bagi thabak se ngasi de gi tu ase laioi khaba lai gong ba hal di lo le hab tawo akoi boira mu sa ne akoi kana da su sing tha bi mo kana da su u bi mo laioi khaba si habam ni lan ni ge sa ma taum do ni su ba university na lak pa si da ngasi akoi punam hi wakal da pulli ba su bai taw da la moirangi adum ba laioi khaba chin tha ba ya ba si Ozasi, makoi thaudang, makoi sadam jali kato batona, ekoi punabak abat tumaina, punsin minaga kanin na duna, moirango, Manipuri mamang da haraki mamang da, awang matanga, tagalaga, khwaidagi phabak constituency amo oidaw hotnabada, ekoi punabak na amat toida, thaudang lawmin na si Nomagi Sara Taliba Hingbagi Upai Leitraba Kuman Lampak Dinku Road ki street vendors sing Lengakna Matam Mafam Saba Masabidriba Fauba Potpam Paman Biu Haina Wakat Mifam Pangthokre Ima Panthobi Street Vendor Union Nasan Kiba Mifam Aduda Saruk Yakibi Ima Panthobi Street Vendor Union ki Secretary Sapam Indirana Nomagi Sara Talaga Imung Puriba Sing Karabna Hingani Habi Wafam Pongdokladuna Kuman Lampak Dinku Road Lambigi Awang Amasung Makhathangba Paringda Port Yoliba Nupi Street Vendors Singi Registered Body Amani Panthobi Street Vendor Union da Okrami Bobina Chief Minister Oiringaida Market Set ama Sabigani Haina Order Thoki Bisu Laikre Karigumba Marilena Basingna Ngammi Haina Thing Bapirabadi Hingnana Bagilan from the Chadabadi Yadabana Akan Bakongjang Sing Junction Gani Haidi
Tha asigi manga amasung tareta Imphal East DC na Khumman Lampak Dingku Road lambi gi paringda street vendor sing phamba yaroi haina notice thokibaga loinana police na tang 13 gi nungthil pung 3 phawbagi manungda sidokani haina khanghalakpadagi upai leitraba street vendor sing pot yonjanaba mapham amma sabidriba phawba phamhanbiu haiki Jati apun bagi oina mafam jiri khundaraga lamirakpa nongmagi chara tanjaba ngaktani sidesida hoji akoi sakar pandre haidana yarla e haidana akoi road side ta phambi be mayamsi phamba yaroi haibagi order tholapodagi phambi be mayam nongmagi chara tanjari be mayamse akoi ji kaigumba phamdragadi akoi je krai dagi charaga kaidodino haiba pose si order tholiba sakar sina kaidojige haiba do haibi moina talaga su mafam ama pidi bokti mafam jiri sujeng lengjaroi masida kaigumba phamba yaroi kholoina tugai khoi haiba tawraga su akoi akanba khungjang jangchalakani AITUC Manipur gi General Secretary L Sotin Kumar na Supreme Court na street vendor singi mafam saba mapidriba phawba hanagi mafam da phaman gadabani haiba leiribani asugwaraba matamsida President rule da thabak paikhalakliba si tawhaningde ngasi Manipur Governor mudi Chief Secretary da memorandum ama supisin gani haiki अखोई पफम लेरिबा स्ट्रीट वेंडर्स एंड फमदरिबा संगलेन सिंगसे करिगुंबा लौथोक तारबदी सुप्रीम कोर्ट न पीबा ऑर्डर की मतुंगिना अतोपा याम अथु मतंगी मनुंदा मोगी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा पफम फमफम थौरांग तौगनी मदुगी मतुंगदा पफम सिंगसे मसी होंगदोहनगनी हाइबा मदुदा यानखिबा मा कोई सा यावना लेई अदु पुनमक्तो लोयना थुगारगा ngasi leipaki luram tanja swaida pofam phamdaribi imaibel sinlaw kayama masi takhairani haiwe wafum se masi akhoi yam pendi takhaiba laiba kangbu sing madu thengaina bog loirana akhoi isa se takhaiba laiba kangbu sing mamana chongjalaga akhoi sigani sigbi thak phauda akhoi warep lawre adum street vendor gi ek masi khangdaba male pofam pidringaida alternative arrangement am tawdringaida mogi pofam thugaibi aroi haiba madugi order Madungan Sakadabani, Madok, Kariuba, in the Batarabade, Sidokani. Devlalin the Labour Olympic shopping market Dukan Pam Libusanga, organization sing the Puba Tangbang Loida demand sing to Yaning the Hida Fongdoktuna, Wakat me from Crepe. Dukan da Kaknaba demand to Viganu, sale demand over the Akaknaba to Yaning the Hiba sing, season a key. Dukan Pambamio Yamana, Hausak Manipur Gifiba Masida, Dukan Pam Libasi, Port Sitaba, Dukan Baradi. Pidaba yadabana awabu oiri masida sunatana dukan asidagi fanglakpa senfamna yum puribani maramaduna organization singna awaba si yengbiu government su dukan phamliba sing asibu netana phamanbina basinbiu haiki दुकान फमी चिनाव सिंह मथक्ता तोंगान तोंगान बा डिमांड सिंह मथक मथंग लाकबा हाइतारे लेरिबा ओनर खुदिंग सिंह असिगी मथक्ता अखोई लेरि तोंगान तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन सिंह अमसुंग ग्रुप सिंहना अखोई गी थक्ता थंबिरे बा डिमांड सिंह पैसागी डिमांड सिंह असे अखोई हेतंग खंदा बिरगा हंदोकपिनबा आइना निंगसिंगजरी सिगुंबा मेंटली फाइनेंशियली समाइना अखोइदा डिमांड लाकपसिना अखोइदा अवाबा कयामा मयोगनाली दुगा पोट सितबगी मकैसु मसिंग याम यामे सिगी मथक्ता अमुक अखोई लेरिबा पोट सितकिरा ओ सित लोगिरा अखोइगी दुकान की ओइबा पिफम थोक बरादी अखोई था खुदिंग लेप्तना दन चांग नाइना पिफम थोगे दुना लेरिबा दुकान ओनर खुदिंग मक्सिंग असिगे मागी फैमिली लोइना लई दुकान की बराबु पीगदरा अंगांगी स्कूल की फी पीगदरा अदुगा लोइना हाइरिबा मयाम सिंगे मथक्ता डिमांड सिंग असि पोत मुक्सित पोइदि मुसु फै सिगा वाबा सिंग असे खैतंग दसु अखोई सरकार की माइकैदा खंगबिरा कांदा अखोइना फमलिबा अदुगा अखोइना थेंगनरिबा अवाबा सिंग असिगे खैतंग साफननबगी दमक्ता सरकार को नियंग संगसलनिंगी हाइना खमजे Bar Council of Manipur na sinduna nomagi oiba legal education program Cherap Court Complex ta leiba All Manipur Ladies Advocate Association Amalagi office ta pangthokre. Bar Council of Manipur ki chairman Sarangthem Brajabihari, All Manipur Bar Association ki president Satpram Bimol Chandra amadi All Manipur Ladies Advocate Association ki president Sanambam Kiran Blai yauna pangthokpa thoramaduda Bar Council of Manipur ki legal aid amadi Legal Education Committee ki chairman Koizam Modusudona lamdam sida tungan ba lo kaya leirbasu hairiba lo sing adu miyamna ningthina khangdaba amadi indabana thoganingdaba thokdo kaya thokliba sidagi kalhauna na wakhalonda legal education program se pangthokpani haiki education program asida yauriba nauna lo gi lamda khongdarakliba lower singda rule of law ningthina khanghanduna makoi ki khuthangda lamdam sigi miyamda lo khanghanbada mateng oiragani haiki Bar Council na anong nasangpa young lawyers sing sida profession sida anong nasangpa sida khara laithok na ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯠꯀꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯗꯦꯀꯣꯔꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯊꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯀꯤ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ NDPS Act IPCꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ Art of Living Cancer Survivor Manipur Madi Apna Gharna Kusamnaduna Numit Humni Chupna Satharakpa Cancer Patients Singiba Breathing Exercise Workshop Kasamthung Irom Pokri Mapalda Leiba Apna Ghar the Loishin Kre Loishin Bagi Thoramaduda Sarukyakiba Art of Living is Senior Faculty S. Rosni Kumarna Lamdam Sada Leiba Cancer Survivors Singna Wakal Nungaina Madi Positive Poina Leiba Kaknatana Community Singnasu Support of Bibaki Tangai Fadabale Haiki Survivors Singna Haksang Fana Tamnaba Breathing Exercise Sing Gi Kanaba Du Kanglakpadagi Haribu Workshop Asi Pangthokpani Haidi JCI Imphal Iconics ki meeting Makhada MG Avenue da Sem Saba Public Toilet ma Thangmaiban AC ge MLA Kumuksam Joy Kishana Honabi Matungina Hangdoktuna Miyam da Khusana Kre Tharamaduga Mari Lenana MLA Joy Kishana JCI Imphal Iconics na Lamdam Sida Leiriba Miyam gi oiba humanitarian service kaya ma Thengkhang kaya da tawduna laklibasigi manung channa ngasi kaithel gi akoibada miyam na tinbada public toilet ama miyam gi apambagi matungina Sem Saba si nungaiba fawi haiki JCI Imphal Iconics State Asida COVID Pandemic Ising Ishaw Amadi Hauzik Thukliba Irang Asi Yauna Pangba Yaba Mateng Pangduna Lakli Makhata Nasu JCI Imphal Iconics na State Asida Thukliba Irang Shina Mayum Makai Thaduktuna Lanjana Duna Relief Camp Sing the Ladiba IDP Singi Oiba Athuba Yaifaba Thorangi Oiba Thabuk Sing Paikat Kani Haiba Wafum Sing Shu Thamki Organization asigi member amoina mahaki maikai dege angamba mateng pangjage luinana miyamna su matam gi oiba tengbang tahoningba leiragadi pau phobirau angamba thotang laujage haiki Maruini yam congested areas da koi toilet to gi lebum si leitab ko chi thina bai tare ta mi yum changela to suno ai to sida JCI Imphal sina sigi jaga sida masi hangdoga praja gi welfare gi hai tare mayam gi khitang service to bungam bodo koi to bai dar JCI Imphal ko nina su maruina IDP singi ko welfare khara अथुबदा कोई पाखनबा कोई होनरी अदुना लेटेस्ट बाय अगस्त फमनुंग दा कोई करिगु मखरा कोई तौनबा सेम साजरी माजे प्योरली कोई ह्यूमैनिटी सर्विस ने तारे करिमता कनो यावतबो हेन कंसर्न तौरिदी हुजी हुजी प्रजा सिंगना वारिबो तंजा मतम दुगी है तारे सिदैदा वेरी मच प्रजा सिंग लाखपसे टॉयलेट यूनिट तोबम लेतबसे प्रॉब्लम सिमा कोई सॉल्व तौरेन लौरे सेकेंड दा कोई आईटीपी की सिंगसी कोई थबखरा सोइना पाखचरनी ने मसिम थमजा Thoramaduda Sarugya Kiba JCI Imphal Iconics ki chairman JC Deepika Jaina JCI Imphal Iconics na lamdam sida leiriba miyam gi oiba humanitarian service kaya torklibasigi makha tarapoina MJ Avenue public area da public toilet leitabagi awaba nungaitaba leiribasida miyam na mafam sida public toilet ama leheningbagi apamba phungtok narakpagi matungina mafam sida public toilet ama sembani haiki We are very grateful and thankful to the Bazaar community, to MLA sir for giving us this opportunity of inauguration of newly constructed toilet block at MG Road near Gandhi statue. This is a very small but very impactful project for the welfare of the community, and we are looking forward for many such projects. We get the opportunity to do many more such things. DC Bishnupur Suwedibi Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch ki President Puja Ilangbam IAS Amadi Chairman Dr. Wahengbam Gulapi ki Thusil Makhada Empowering Youth Sapping Future Cyber Team da World Population Day Lisingani Kunmanga Observation Kamari Lenana Nongmagi Weba Awareness Voluntary Blood Donation Camp ama Kumbi College ngasi pangthokre
IRCS Bishnupur District Branch People's Resource Development Association PRDA, Bishnupur Kumbi College की NSS Unit, Students Union, IQAC, Yuva Bharat, News Kumbi, SDP Kumbi, LSC Kumbi, FVBD Thobal, Chayatap Foundation International, Department of Transfusion Medicine RIMS, State Blood Transfusion Council Manipur, National Health Mission Manipur amasung Manipur State AIDS Control Society na khusamnaduna sinba thawramaduda IRCS Bishnupur District Branch ki Chairman Dr. Wahengbam Gulapi, Kumbi College ki Principal Lechonbam Gopal, IRCS Bishnupur District Branch ki Vice Chairman Suoriba, Kumbi College Governing Body ki Member Khangembam Lila Chandra Madi, Kumbi College Governing Body ki Member Lautongbam Ibom Sana athobe mithung sing waiki. Thoramadu Department of Transfusion Medicine RIMS ke Dr. Durai Purabakran amasung IRCS Bishnupur District Branch ki Secretary Dr. Huidram Roman na voluntary blood donation ki kanabasing ki matangda wangangloi waiki. Masagi chahi Humpumapan Lakshuba Waina Piriba IRCS Bishnupur District Branch ki Life Member Nomaitem Iboto Namadi Yankai Mari Rakshuba Waina Piriba IRCS Bishnupur District Branch ki Vice Chairman Khangembam Lila Chandra Yauna Nupi Taret Nupa Kuntaruk Punna Miyoi Kuntra Humduina EP ki Tharamaduga Mari Lainana Dr. Gulapina Tampakta Kundariba Miyoi Singdi Population Control Tobagi Wakal Mapung Phana Laibana Angang Ama Anidagi Henade Adubu Masina Karigumba Matamda Mi Watpagi Nungaitabasu Thokli Maramaduna Population Balancing Matangda Wakal Tamina Changi Haiki Medical Science na Panasaukalagashu Sembangam Daba EP duna mioi bagi punsi kan bagi nungai badu phanglasi haiki kana kumamna hospital na tar ka lerba matam mangori ka tagadi masi so en man bumi aro da adu ba mage award ko phamna hai tare adu ba kun khaba da bi ko adu mage khadi ke war ba tanja da bi da adu bi blood tu mar mar adu na pili ni do mar mar ga mage punsi sa mo inga do ni adu tar ka Quite word, she was able to hold the lady, but I don't miss it again. Quite a same number of sad. That baby was only. Yetna ribising Yanaba Purakuna Napetagi Androta Balambi Sembi Haina Sapam Kanglipal na Hairi. Hauzik Napetagi Nongren, Nongpok Kaksing, Nongdam, Nongpok Hairok, Taiwang Fauduna Zatkibalambi Si, Okshu, Ningtemsa Kul Yauna, Murang Purel Itamamadi, Tumukong Kulgi Yamna Marui Balambini. Lambi asigi lisang shitna sembi sabirakta badagi leiriba fibam asi karino haina thigalubada lambi asi listening ani kulumdoi tender gi March thada tawduna leiramle tender tawkraba lambi asi ngasi fawbada sembiramdabagi maramasi sayet naba leibana courta stay order tawduna leiramle lambi asigi matangda mari leinaba singna jamjaraba miyamda mari makong ama fawba khanghandana thambiribasi lamlai maikai gi miyambu karishu leitana khallaga angama thawsingna khangna miyambu lana lamjing birambani Tawong Siamna Laibuk Tibani Haiki, Marilainaba, Angama Toshing na Lotion Duna Tambiram Libasigi Matangda, Nasi Mahakna, Manipuri Governor da Marik Jumbo from Gadona, Memorandum Mama Pisin Kre Heidi. Research Scholar Singna Makoina Tauriba, Paper Work Singadu, Masagilanai, Interest Kaknatana, Kunai Sida Kanaba Piba Masak, Ama Wehengatabani Haina, Danamanjur University VC, Professor W. Shan Babuna Fongdokre. Wafamasi, Northeast India, A Way Forward Haibasida Numit Nini Sathagadaba National Conference Hogdopagi Thorum the Fungdo Kibani. Research Club Amadi Internal Quality Assurance Cell DMU Nasinduna PG Science Doki Conference hold Pangto Pathoramaduda Internal Quality Assurance Cell DMU ki Director Professor R.K. London Nagaland University ki Management Department ke HOD Professor K.S. Devananda Amadi DMU की स्टूडेंट वेलफेयर की दिन प्रोफेसर T.S. रबिकांता सरग्या की हौजिग असि अवांग नोंगपोक यावना इंडिया दा इमर्जिंग मार्केट की फिवम डिमांड तोबिना बमीना यामबा दुगा सप्लाई तौनना बमीना वाट पतांकक अमद लैरी मरमदुना टॉपिक असदा रिसर्च क्लब अमदी IQAC ना सिगुम मखल की कॉन्फ्रेंस मसिन बाहिबसी मतम चाय मांगना मखाताना DMU Chatret Kuntra Taret Ladiba Research Scholar Singasana Complex Sida U Pambi Kaya Yamna Hori Pambi Singadu Karikaramba Mawongda Mio Badakana Bamawongda Season of Yai Natragana U Pambi Singadu Dagi Mana Kaya Yamna Ken Bagi Haina Tizin Badusu Research Tobagi Tankakta Adum Yaubayai
Manipur asi medicinal gi pambi makhal kaya hoba amadi biodiversity sport kun manga leba mafamni haibasi khangnaraba wafamni hiram asidasu research scholars singna thijanbada kanaba fangani haiki numin ini siliba national conference asi mai pak na pangthoktuna masidagi puthorokba recommendation asi leibak miyam gi yaifananaba orasanu haiki. One of the most important challenges which we all have been facing is all about infrastructure problems in terms of road connectivity, in terms of other infrastructural issues. As India and the northern region of India is in the category of emerging market economy, then in this emerging market economy, the requirements of this emerging market economy have not yet well been addressed so far. When we say emerging market, what does this emerging market mean? Emerging market talks about having lots and lots of gap between demands and the supply. The people's expectation, this is one side, and the delivery of this is the demand, that is supply side, there is a huge gap. Wakalon Manaba Apunba Wama Kanglei Pagamadi All Manipur Recognized Private School Welfare Association Yanaduna Tampaki Mahisang Kuding Makta Laikhidraba Miam Giluching Purel Chingshubam Oza Akabagi Mami Tetpagi Kongjang Wamana Paringnaina School Singdasangshi Lakpagi Manungchana Ngarangshu Imphal West Ki School Taret Divine Light School Kumbong Sunshine Academy Moirangpok Brighter Academy Kumbong Free Progress Academy Konthojam Unique Golden Cradles School Awangkuno Combined English School, Wangkuno Blue Mount School, Patsoi de Sathakre. Wamagi President Morangtem Naukomba Mitaina Lusing Purel Sigi, Punsiwari School Syllabus to Suhap Nabahonaragani Haiki. Divine Light School gi Mahiru Singna Inat Yokan Nabagi Wakalonda, Tamagi Manungda Sagol Senamadi, Tanil Kudingi, Inat ki Fizol Setuna, Mahisangda Karamba Ubada, Puning Nungshiba Poki Amadi, School Dugi Principal Oinam Santa Butagat Pafungdoki. Loinana Lamdamasida Ladiba School Kudimang Nasu, Tamagi Manungda, Nomato Rebasu, Inatki Pizol Setuna, School Kabangam Labadi, Mahirui Kudimagta, Maribak Nungsibagi Wakalon Selhan Bangamgani Haiki. Against not long May Amadi, Manaba Kunai Amadi, when I say Ladiba Kuruki, Kenaba Tanki, Kenaba, Laniki Kenaba Tamdana, some Manaba Mingi Yanga, and then the city Safana Konabada, Amadi, Lone May Safana Konabada, that Amadi Laniki. Ningkat apa musuh, Malayam nam secang hanu kita, itu hanu kita lebih lembab. Ada juga sebab semua sudah, jadi mayu semua sudah, asigi mayu sing asigi, sajing mayu sing mayam sing asigi share itu, hanya amadi budaya sing asih, asih yang dia masigi, jadi mayu sing asih, asih kumpa mayu sing asigi. Kalau saya yang kami ada kita nak buat, yang kami jadi nak buat, kunyiannya apa saja. Class 11 के examination के अनु बसना कंगलोन हौरगनी Council ना पुन्ना exam result हाइडुक लगनी हाइना Council of Higher Secondary Education Manipur की Controller of Examination ओजो इना पॉमिसिंग द फंगदोक्रे पाफमसी को सेमनसुना सीसी Higher Secondary School द पांगथोकपा Reformation of Class 11 Examination की थोरम का मरी लेना हाई खिबनी थोरमतुदा कोसेम के चेयरमैन टी ओजित सेक्रेटरी के.एस. आसिक कुमार काउंसिल के मेंबर डॉक्टर ई बोयाइमा A.S. जोशिया Dr. Vinita Elangbam, Professor M. Premjit, DM College of Teachers Education के Associate Professor Dr. Dinesh Kumar, CC Higher Secondary School के Principal K.S. Memtom भी सरुग्या की ओजो इन मखा ताकि बदा Higher Secondary School सनी कुन्मापन की Principal गलोरेना Council की Committee के Members सिंह पुल्लग पांगथोप थोरम सिदा मथंग की Class 11 के Examination दा अहोंग बखरा हब्सन न बुवारेप लौरे हाना स्कूल सिंह एग्जाम लौरगा रिजल्ट सु हाइदोक लंबदु अनौबा सिददी स्कूल सिंह दा एग्जाम पांगथोकप मतमदा काउंसिल ने यंगशिनब चतपा होरगनी एग्जाम की आंसर चेक तोबसु अककनब मतम अमदा तौहलगा आंसर पेपर सिंह लौखलब मतुंगदा काउंसिल ना स्क्रूटनी तौरब तुंगदा काउंसिल ना एग्जाम रिजल्ट हाइदोकनी अमदी मार्क्सु ग्रेडिंग सिस्टम द पीगनी हाइडी हाना क्लास 11 के एग्जामिनेशन क्वालिटी याउदबन मरम ओरगा एग्जामिनेशन असि प्रमोशन की मवोंगदा यामना लाइन खलंबदु कोखननबा थौरंग असि सिनबनी हाइकी
ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯒꯦꯗꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯥꯔꯛ 91ꯗꯩꯅ 100 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯨ A1 ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯟ ꯇꯧ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤꯗꯅ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯄꯔꯗꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕꯗꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ 1/8ꯗꯨꯅ A1 ꯊꯪꯅꯕ 1/8 ꯑꯃꯅ A2 ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ 1/8 ꯑꯃꯅ B1 B2 C1 C2 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯧꯕ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯇ A1 ꯐꯪꯕꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗ A1 ꯐꯪꯕꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯛꯇ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯅꯔꯤꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯃꯝꯕꯅꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ 2023ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 10ꯗ ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯁꯥꯕꯜ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯩꯆꯥꯛꯄꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯁꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯇꯦꯔꯥꯈꯣꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯑꯀꯥꯁꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯔꯣꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯁꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ PMAYꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟꯅ ꯁꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯁꯥꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯇꯦꯔꯥꯈꯣꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯕꯥꯂꯦꯁꯣꯔꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯁꯅꯁꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 2.5 ꯆꯪꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ PMAYꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯨम साननबा प्रमोदिनीगिदी हाना बेनिफिशियरी लिस्ट याउदुना लैरबनी लैंगाकी खुदोंचाबा अदु मियोय अमदा अनिरक फंगबा यादबना प्रमोदिनीगी युमगा थंगना लैबा माकी इमुंग मनुंगी मफमगी ओइना युम साननबा प्रमोदिनी मसा याउना यानादुना DRDA गी ऑफिशियल सिंगलोनना यंगशिलबा मतुंगदा तौखिबनी मसिदा प्रधान पैसा लोबीख्रे हारिबदु अरानबनी हाइखी महाकना मखाताना ओइनाम प्रमोदिनी के अकाउंट फर्स्ट पेज की ओइना लुपा 9,9 चंगलखिबा दुगी मनुंगदा लुपा 9,9 मतम अदुगी JAC अमदी लैकाय याउना यानदुना पिरखी पैसा अदुना अमुक प्रमोदिनी की मामहनगी नौना युम साननबा युमफम थोनबा याउना युमगी मखोंग अतै मथौ ताबसिंग लैसिनदुना थौरांग तोरिबनी हाइरदुना सेकेंड फेज की अमुक लाख सेंफम अदुगी मतांगदा प्रधान द मराल सिरकपगी थौंग यानिंगदे हिरमसदा मरी लैनबा ऑफिशियल सिंगना PMAY की मखादा नौना युम साननबा तौरिबसिदा हौजिक लेप्तुना लैरिबसि मपुंग फाना लोइसिननबा होनबदा मिरेंग चंगबिनबा पुकनिंग सिंगसिलकली अमरोमदा PMAY की मखादा नौना युम सानबा थौरांग तौरिबा युम्बु नुपी अदुना उ लैदुना लैरे हुजिक फावबा साबिद्रे थुना युम साबिरो हाइना अपील तौरक्ले नी अमना गवर्नमेंट स्कीम दा DRDA की स्कीम निदना अनि फंगबा यादबनिदना मखोगी इमुंग मनुंग लैकायगी अदगी लोइनना खमिनरबा मतुंगदा महाकी मानेपोकी मबुंग मामगी युमसे हाइदे मतमदुदा सेमना लापा मतमदा मोगी इना कुपसे उबु मतमदा अयिंगोमदा परा नंगी जगह लैरिबा युमसे कइगिनो सुम युम थम्मिसे अथुबा मतमदा मसे यामा मसिलगा साबिउ हाइना हायरग मतुंगदा अदुमाइना सेमना सुयंगोमदा हायरमबगी इंस्ट्रक्शन मतुंगिना हौजिकी प्रमोदिनी की इमुंग मनुंग लैकायगी अदै JAC की सेक्रेटरी पुनः फमिनरकोंदा यानरबा मतुंगदा मखोय अनिगी युमसिदा कोइना सानबा अरेंज तौदना फर्स्ट फेज की अहानबा कापको पैसा लुपा 9,9 अदो अदुगी मनुंगदा हौजिकी प्रमोदिनीना लुपा 9,9 अमदि सिजना थोखरे हायरगा 9,9 दो JAC की कन्वेनर की खुथांगदा पाउ फाउनरकांदा इबा इबोनसिगी युमभम थोलल्ले अदुगा उ लैरगा मखोय हुजिक युम सानबगीदमक्ता सेकेंड जियोटेक तौरगा सेकेंड पैसा लाए लाबा मतुंगदा हौजिकी प्रमोदिनी की अकाउंट सिदा चंगरकांदा प्रमोदिनीना सिदा आइगे अकाउंट चंगमनी पिफम थोकते हाइबदगी पियु हाइना याबिरक्तदा यारकबदगी हुजिक फाउदा युमसे खाबा मखाताना हौदबीदा लैरी अदेना पैसा आइना लौथोकचबा नते यानबै मतुंगिना हाइरिबा मागी मामा हेक मागसु युम थंगना लैरिबा सिदा युम सानबगीदमक्ता अरेंज तौजबनी
Mystery Singsu Architecture Madi Engineer Singna Puthukliba Anoba Yumsarol Khara Khangpham Thui Haina PWD gi Hanagi Chief Engineer Morangjam Lokendrona Institute of Engineers India IEI Manipur State Center na sinduna Takel da leiba Government Polytechnic Campus da leiba IER Seminar Hall da Good Concrete Construction Practices haiba hiramda numit humni chathagada ba workshop hongdopagi thoramda haikre Thoramatuda PWD gi architect waramba Aribam Joy Chandra IEI Manipur State Center ki chairman L Swamikanta secretary Dr T A Subhash Chandra na singba sing sarugya ki Moirangjam Lokendrona makha takibada matam amada mystery sing asi chumnagi yum gi thabak tobo ina lawnarami hojikti mystery sing asi gazetted officer amana chahida phangba tolop kamanana phangbangam laba sinfam oirakle matam gi pot tangkhalakpana maram waraga yum sabada thadhariba seladu engineer amadi architect singna pirakpa drawing adu chapsana leihonanaba mystery singsu khangdaba yadaba anoba technology sing khangbagi tangai fadaba lakle haiki mystery singna khangpham thokpa lawsing adu ngasidagi haugadoriba workshop asina kanaba piragani haiki Concrete na sumna semi paka gumba u gumba wa gumba degi concrete tanari si karigino harda ahum subada ko ye durability hai ko inde chana na ba ahum si gi basics na pullaga good concrete si lai akoina buji masi tawdar gadi cement si karamba makal gi cement na mo ko gi sai high strength then si concrete si phanga degi ga hai si yamna maru oiba adu gumba consideration na ma dum goira concrete si easily cast to ya ba adega move efficiently aduga as far as possibly masi harden domatamda akoina phangni ba appearance adegi my muscle adegi shape durability adegi surface ki quality ga je masi loina fit waraba du akoina good concrete haina adumaina launa bagi adumaina adum lei Directorate of University and Higher Education ki makhada YK College ki IQAC and Seminar Committee na World Population Day 2025 thorung gi sarukam moina benefits of demographic dividend amidst high population haibasida nomagi oba state level workshop amangasi college asigi mini conference hold pangthokre Thobal College ki principal professor A Nabachandra YK College ki principal professor KS Zugendro madi YK College ki physics department ki HOD O Binoy Kumar sargyaki Session ani thongna pangthokpa workshop adugi ahanba session da DM University gi Department of Statistics ki Professor N Sharatna benefits of demographic dividend amidst high population growth in India aduga ani suba session dana Government of India gi Ministry of Home Affairs ki thabakta gi potharaba Research Officer Dr M Mani Mohan Maitaina demographic profiles of Manipur state haibasida che patokhi Thobal College ke principal professor A Nabachandrana ngasi malemda population gi chang asi ka hena hengalakpana mipai bama phoroklaba matam sida leibak kharadana population gi chang ka hena nemtharakli aduga leibak kharadana kiningai weba mawongda missing hengalakli maramasina population ga mari leinaba malem pumbada yamna leita da phibam da leiringai matam sida asugumba workshop am pangthoktuna miyambu wakhal tahanba haibasi yamna maruoiba mani haiki Pৃথিবী population se around 8 billion gumba laya sigi manung se da India ka China ka ani bujara ka around 3 billion laya out of 8 billion ka India ka China ka la 3 billion le khale aduna pochi hoji mi yam le di aba ataba amangja ba tongja ba aduki tang laya The Extrajudicial Execution Victim Family Association Manipur IFM Nasinduna respect the right of the victims Haibatimda the Extrajudicial Execution Victim Family Association Manipur gi Tarataruk Shubha Foundation Day Thoram ngasi Palace Compound the Laibalam Yan Basanglen the Pangthokre Thoramatuda Manipur Human Rights Commission gi member Kangjam Khagendra IFM gi President Renu Takhelambam Amkil gi advisor Anandi Khangembam DM University ki Department of Political Science ki Associate Professor Dr. Noni Arambam MU की Department of Law के Assistant Professor Dr. Sapam Dilip, IFM की Council निंगथौ खोंगजम सुभाष चंद्रा, Youth Collective मणिपुर के Coordinator अहिबम संथोई चनु, People's Progressive Alliance मणिपुर के Executive Member MD Slaudin Maitei, Internally Displaced Person Naurem Rosita Laimana, अथवा मिथुंगोई की United Nations Guiding Principles on Internal Displacement हाइबलाइरिगमसु थोरमदु द फोंग की सासिनबा
खुद थोकनबदा लेखिद्रबसिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाई खुमनब उत्पगा लोइनना लेखिद्रबसिंगी फोटोदा मियामना हई लई कतुना इकाई खुमनबसु उठकी ngasi थोरमदुदा मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदगी लाकपा CSO सिंगी लुसिंगबसिंग अमदी सासिनबा खुद थोकनबदा लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगसु सरुक याखी DM यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नोनी आरामबमना अखोईगी इरमदम मणिपुर से एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सेप्शनदा हिंगलिबा सिदगी हंदोके हायरबदी मियामगी खोलाव लेंगाकलोनगी कांगलोनसिंग असि मतिक चाना इल्लबरा हाइबसी हईसिंगना मदी वाहंगसिंग हंगबंगमगी मतिंग अदु लाकलब मतमदा मणिपुरदा मियामगी हक कनबंगमगनी हाइखी मियामना सेंबा लेंगाकना मियामदगी हेना चाउसिलकपा सिदी डेमोक्रेसी सत्पा लेबाक्तदी यादे लेंगाक अमा सेंबा अमदी लौथोकपा मियामगी खुत्ता लई हाइबसी काउफदे मणिपुर की मियाम असी एक्स्ट्रा जुडिशियल ओइबा पुंसिरोलदा हिंगबगी फिबम असी यामना मयेक सेंगली आफस्पा असी इंडिया की करंबा आर्टिकल अमदी कयात की मखादा थमलकपनो हाइबसी अखोय चममने आफस्पा असी टॉप टॉपा आइन अमनी इंडिया की मफम खुदिंगमक्ता थमदे नॉर्थ ईस्ट अमदी कश्मीर खक्तदा थमी अखोय की लमदम असिदा सिफाई सिंगदा का हेनबा मतिक मयाई पिसिनबा असिना मियाम की हक्ता चावना खोंगोइनरकपनी हाइखी एक्स्ट्रा जुडिशियल पुंसिरोल अखोना कयामु यामना हिंखिगदगी कयाम कुइन हिंखिगदगी हाइबसी चिंगतम खाइदना हंगदब यात्रा वहंगमनी लाइबक थीबदी असिगुमलब फंडामेंटल ओइबा मालेम अमदी लैंगा कांगलोन की हैनबी लेरबा अखोई मणिपुरगुम्बा मल्टी एथनिक स्टेट असिदा खुंदामिनरिबा फुरुपसिंगना असिगुमलबा वहंगसिंग असि हंगबगी मौता मसा मसा की फुरुप की खक्ता ओइबा वांगांगबगी हैनबी अमदी फुरुप अमना फुरुप अम ताइसिनबा फुरुप नाइबा अदुगुम्बा कांगलोन सेंबगी मंगलान सिदगी थोलौ यादबा सिना ह्यूमन राइट्स सु यामना चावना चैथिंग पी हाइना थमजनी मरम अदुना हाइरिबा ह्यूमन राइट्स की लमदा थबक तौरिबा सिंगनसु मसिगुम्बा एथनिक पॉलिटिक्स असिना ह्यूमन राइट्स तपीरिबा चैथेंग सिंगसु पुखदहनिंगी हाइबा तारे मरकसदा ब्रेक मलोमिनसे मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम ओइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नतन नकमही चेलबा अमदि खंगनाव मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुन हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुन अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हामबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक की तुंगदा मुहना तराम नोक्सरी मखा तरकबा पाव पिजरी ममा ओइबिसिंगना अंगांग उनबदा सी सेक्शन अमसुंग एबोर्शन असी यारिब मखै तौरोइसे अमसुंग पुकनिंग थौगत कुमसी हाइना वर्ल्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग मखादा वुमेन विंग WMO ना तोंगान तोंगान बा इम्फाल मनुंगदा लेबा हॉस्पिटल सिंगदा सत्तुना येंगशिनखिबगा लोइनना चेरोल पिसिनख्रे येंगशिन खोंगचत अदुगा मरी लेनना फोंदोरकपदा संदान लंबी ओइना मरम सादना सी सेक्शन तौबा अमसुंग एबोर्शन तौबा असिना मितै फुरुपता अकाइबा कया लेबना लेंगाकनसु मसी थोक्तननबा फोंदोकपगा लोइनना ममा ओइबिसिंगना यारिब मखै सी सेक्शन दा अमसुंग एबोर्शन दा पुकनिंग थौगलोइसि हाइना मखा तारी जेरिबाम डिस्ट्रिक्ट शमगलकलिबा लिंक रोड सिंग क्वालिटी लेना सेंबियो अमसुंग जेरी कैथेल मनुंगदा सेमगलिबा लंबी असि क्वालिटी लेतबुगुमना लंबी की मफम कयादा काइबा हौरे मरी लेनबा अथॉरिटी ना यंगशिनबियो हाइना कैथेल फंबिसिंगना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा अपील तौरकली ngasi जेरिबामदा लेबा तोंगान तोंगान बा मीडिया की लमदा थबक तौरिबा पाउमी टीम अमना हौजिक सेमगलिबा लंबी असि मतंगदा यंगशिन बसतपदा कैथेल फंबिसिंगना जेरिबाम कैथेल की लंबी असि मतम कोइना सेंबिदना लेबना लंबी असि की फिबम फत्तना लेरुरे अदुबु हंदक लंबी असि नौना सेंबा होरकपसि मियामना मरु ओइना कैथेल फंबिसिंगना हराउबा पोई अदुबु लंबी असि सेंबा हौबगा लंबी की सरुक कया काइबा हौरे जेरिबामदा लेरिबा लंबी की फिबम अयाम्बा फिबम फत्रे हौजिक सेमलिबा लंबी असि की मथक्ता लेयर अतोपा लाखिगनी हाइरबसु क्वालिटी लेना सेंबियु हाइरि
tungda paumi team aduna jiribam gi babu parada leiba PWD gi executive engineer gi office ta changduna lambi asigi matang na hanglubada jiribam gi PWD gi junior engineer S Satyana Jiribam district ta leiriba tongan tongan ma link road kaya hojik semba horakli market link road JT road DC link road lamkhai Vidyanagar link road amadi Kalinagar link road na chingba lambi sing asi ahan bagi waina DNC na inch ahum tharaba matungda PCC M40 na inch tarukta amuk tharaba matungda punna inchi mapan waigedabani adubu hojik jiri kaithel amadi atei lambi singda thaba horiba si ahan bagi DNC inch ahum hana thabani ahan bagi insing asi DNC asi thabada cement ki portion yamna yaudaba amadi handak nomanini asida nong kana sukhibana lambi semba loibaga gari thoujin basina lambi ki saruk sing kairakpani adubu lambi ki saruk khara kairbasu asigi mathakta inch taruki PCC M40 amuk tharakhigani loinana jiribam ki tongan tongan bal ring road sing haibadi Chandrapur Dibong Khunau link road Babupara PWD link road IB Laikai link road na chingba singasina hojik semba hore hariba lambi singasina block thagada bani loinana miyamna su lambi semba matamda workers singna sizinaramba polam sing lokshin ganu haina junior engineer sina miyamda appeal tarukli lambi sembasibudi fai ado lambi je sina loisan badudi loisan haning je kai gina dal ko nam thoga hana gi koilas na hena fai ado hana gi koilas adu dagi hena phana ba sembi raga di sigi phibam si dadi laikom je chat pa ya na dre ba lambi amuk kano taw la yara ma thani budi haibi adu tharaga di athuba matam da adu thahanjani koi asam ga koi ga yam lam na ba jaga na te yam nang na dei ba jaga ni moi gi mamang da su koi ta seng na haraga di kai ba phawi moi gi yinguraga koi gi ying ba si di nunga yirunga sangdam na ba ga sap mana re haina ina khalle du mai na khamda ningi yam thuna na na mayang gi phaba oi ba gi da mak ta pung sing sing da koi na ngasi haijaruni kanana no ba tabi doise aduna maram moidna koi ngang ba do upai leitre haining badi kayamani adubu upai leitre jiribam ima kaithen gi taraf dagi haijau haitara di atuba matamda yamna phajaba mawong da kitang atai mak sembi draga su ima kaithen sigi oina gidi miyam gi jiribam pazagi chakpuri ba mafam mamani na sijamna maroi ba mafam ina kitang atuba matamda phajana sembi haibasi na tana upai leitre Like-minded group LMZ Manipur na haukiba me hum lisingani kulumdoi gi kanglup ki irang namaram moiraga mayum makai tangoi onkraba more watamba 5 tagi lanjalaktuna Prabhapati College mayang Imphal da hangba relief camp ta sangjapam loduna lerakhiba Lorembam Indra Kumar na imungi awara pan hejilakpadagi Kanchipur da mi gi thabak shuba satpada IST wire da thengbadagi main singduna pibam thina sokpadagi hauze Rims Hospital da laikan aduna leire haiba pau social media da ubadagi LMZ Manipur na ngasi ayuk Rims Hospital da satuna Indra Kumar gi loina bidalupali sing tara manga tengbangduna imung asigi awabada saruk yakhre ngasi gi tengbang khongchada du group asigi chief advisor Wangkhemsa Semjaina lusingki One Mahotsav lisingani kunmanga gi saruk ama oina ngasi IDTRC Manipur DFO Central Forest Division amasung Lions Club of Imphal Paradise ka khusamnaraga uchara thabagi thoramama top dusara yaralpat leiba IDTRC gi campus ta pangthokre thoramaduga mari leinana M Lakshmi Kumar IAS retired chief advisor IDTRC na future gi oina yenglaga environment ki kaitharakliba khalsida khara da warbusu mating pangbibaga loinana mafam sida driver training toba lakliba singdasu yamna nungaiba mafam ama oina tungda lehona bagidamakta u thabagi thabagsi paikhatpani haiki future oina yenga IDTRCC koigi maroena hojikti environment ki issue mayam lakpanina masidu sokena focus kra toroga dagi drivers training to bulak mayam mi tin ba jaga mu werkpanina ko masigi importance hen lerak pai tai aduna ne khoi ngasi IDTRC no samna active role ama lobby DC Ifalis DC ki staff koi loimba actively involved oiba program amane haitai DFO Central Forest Division Bikram Suresh Nadena Humbutara Taruk Subaban Mahotsav Thoronga Mari Lena Forest Department School College Court Madi Local Volunteers Singa Kusam Naduna Uthabagi Thabag Mapung Phan Sataduna Lakli Masina Honglakliba Ingasagi Kal Kaihandana Thambada Mateng Weragani Haiki
Today, as part of this, we are organizing a plantation drive at IDTRC campus. So, in order to beautify this campus, we have selected few indigenous species which are local to our state, and they are having very rich values in terms of its medicinal properties, its value for human beings. So, we are trying to plant some indigenous species, and it is a great initiative. JR International Education Consultant na Sinduna 7th Gateway MBBS Abroad International Education Expo 2025 lakliba July 12 thangja numita Hotel Imphal gi Sangai Hall da ayuk ki pung 10 makhai tabada pangthoklagani hairi JR International Education Consultant ka loinana SS Career Solution amadi New TV na media partner oduna pangthokadoriba Education Expo sida Bangladesh, Kazakhstan, Russia, Uzbekistan amadi Kyrgyzstan dagi Medical College singi Director amasung Representative sing Imphal da hakthena laktuna leire lamdam sigi MBBS tamningba mahairoi singda MBBS tamna nabagi khudong chaba pigani hairi hatada leiba New TV gi office ta pangthokpa pauge mifam amada Edu Expo sigi coordinator Dhananjoy Moirang themna need pass tawrba mahairoi singna mapanda MBBS tambada National Medical Commission NMC gi guideline amadi khudong chaba singi matangda kupna khangangani haiki Mapandagi MBBS pass out tawraga halaklaba foreign medical graduate FMG singki convocation amashu pangthokani haina mahakna makha taki main oina khoina tana doisina medical tamma matamda NMC gi guidelines follow tawba adagi tawdaba asigu mayam se kupna tana bibe yaragani adra mayam ju laaga MBBS tamningba abroad ta settingba India do erkasu adugi mayam dugi details to sidagi tana bagi kudong sabda lobi ona adugi briefing tawza Lengakna Manipur Conservation of Paddy Land and Wetland Act Lisangani Taramari Sem Krabasu Lopu Masa Khangdana SDC Tulihanna Konba Moirang Purel Paurel Lopam Pata number 75/90 Lok Shangamama Lokhairom Pak Chauba Lopamda Panam Higher Secondary School Sajinkre Lokthok Nanaba Kayarak Hanna Haidabasu Shangalai Tabani Haiduna Tuhat Piragalere Haina Maral Siri Ngasi Pokak Chau Ikai the Pangtopa Paugi Mipamamada Chirom Ningol Hamam Umbi Lintoingan Bina Hokibalisangani Tarani Panda Mahagna Yumpan Ringaida Election Gamari Lenana Vote PP de Haibawa Hogdagi Makoina Lenariba Yum Pauba MLA Gimioshing Sido Pikraba Matunda Laikai the Labaya the Badagi Hozik Kurai Laiking Bam Laikai the Hungatuna Lady Maki Pokba Chirom Sandra Babuna the Singma Chamapal Marfuteret ki Metara Tarukta R Tashim Tangkul Koba Miyoi Asidagi Matamadugi Lupalising Mapan Gachama Chamangada Lehoba Low Unariba Lopamasi Makoi Masada Taklamdana Panam Higher Secondary School Hazilambani School Hazile Hariba Shisu Laikagi Miyoi Shingna Pau Pirakpadagi COVID Laktringa Mamang the Satuna Yeng Lubada Foundation Hauduna Leramba Tendarakibani Matamadudagi Kanagi Ea Bayauraga School Sabano School Atubada Loktuk Nanaba MLA the Hajaduna Lakibani Adubu tabidana leirakpaga loinana COVID lakiba amadi irang asi lakibadagi ngasi faubada tasinadana amadi MLA ga unazage haiba faubada matam pibidana leibata natana makoida social media gi khuthangda chetat cherang pairaga asumba saganu haibu wafamna chingba kaya phongdorukpadagi tangai fadana sangalaijadaba amadi MLA unabagi matam pibidaba kaya sina media gi mateng loraga Miyamda Fongdokpani Haiki. Lopamasi Hauzik Mahaki Mapagi Mingda Adumak Lady Haibasi Sahi Sigi February Ahumda ASDC da Khazna Tikibagi Receipt Ladyba Madi Computerized Pata Sinatakli Hauzik Mahaki Mapa Laying Nanabahonabada Mahakna Yumpa Libanupa Mayumgi Inkol Pauba Bandup Tamduna Hayeng Laying Chataba Maramna Tangai Fadana Lopamasigi Mateng Lona Nabohonarakpada MLA na Ayet Papiduna Lebana Masigi Chapsaba Tangdangba ama Kanganaba MLA ga Unanabohonabada Upai Panglaktabadagi Miamgi Mateng Nirakpani Kariguma Mahaki Imung na Tamlibu Afam Sina Aranbu Wiram Labadi Miamna Makoigi Imung the Pirak Pacherak Harauna Yazagani Haiki Jayet Naduna Lady Balo from Sigi Waro Shinama Puraknaba Andro Esigi MLA na Tubada Paikat Piu Nasigi Paumisinga Unabaduda Lintoingan Bigi Mopuanupa Bidya Chandrasu Saruk Yaki
MLA Sham Kumana aina unage hotna badadi mana matam pibirakidre adubu mana mayamangda thong launa hange hairabanina ai itomta lakpadi ai sukire press media mayam yauraga press club tara natragana mari lainaba DC office tara aigi mari lainaba che changje pairaga ai laksarage 2014 da longpham dai office nungfis phore longpham kanbagi damakta thaba yaroi khopa yaroi na adugi ek ama pass tawkhaba matung sida MLA amana law thugairaga Kamaina school achauba sari bano haibaze lo sembiriba MLA nasu pakhum pibirao adugi pakhumzu ngaijari sidaisida chechang yaudana kamaina kanadagi lamse lawbi bano adu masu puthopiro huralaga lam yoliba mijusu dandi pise aduduga huralaga lam lawriba mijusu leibang miyam khangna dandi pise Haukiba chahi lisingani tarama pandagi lisingani kunmathoi fauba chairman amagi makhada managing director manga thamduna hatada hanglamba pari mutual benefit nidhi limited halal finance koba microfinance bank amana investor kayabu minamduna sel matpikre ngasi faubada chahi mari hena investor singda sel handukpiu yadre madugi mahuta mioi kaya nektuna investor singbu tathina tobire haina coordinating committee of pari mutual benefit nidhi limited halal finance na fongdorakle halal finance ki thawungbu yaning da fongdoktuna coordinating committee asina sinduna yaripok azata pangthopa protest kam press meet amada coordinating committee ki chairman Shubhanuddin na hariba microfinance asina miyambu thazaba kaya pibadagi investor singna masagi araiba kaya bank asida thamlubani adubu hariba microfinance asina lisingani kunmathoi gi anganba saruktagi investor singda sendoi piba lepkhre masina maram warga investor singna committee system duna haukiba chahi lisingani kunmari gi July 15 da bank asigi chairman ni haijaba miyoi adu yauna mifam ma punna pangthokhi mifam aduda lisingani kunmari gi November amadagi December 13 phawbada investor gi sanfam sing handok lagani haina thajaba pirakhi adubu sanfam sing adu ngasi phawbada handoktuna leire sel phangdringaida sikhiba investor phawba yausilagle hairi Hiyama Fajilak si Povada, Sen Singvidana, Lairakpedagi Nasidi, Halan Finance Investor Singase, Adukimatic Wabagi Takta Yore, Loina Nasi, Ikoina, Hona Jariba, Tawriba Tabuk Mayamasi, Manipur Ladiba, CSO Mayamasu, Matin Pangbiu Haidana, Committee Amadi, Investor Maikaidagi, Apil Taujari. Holy Kingdom School Manipur bu Best School loina lemzaningai oriba Holistic Education Award pidunai kai khumna bu lakre award asi Bangkok Thailand da cluster of achievers an international platform that celebrates educational excellence na sinduna pangthokpa kunipan suba World School Summit thoramda haukiba July 5 da school chairman amadi headmistress ta khusinar khibani School asina holistic learning, global citizenship amadi innovative teaching gi matang da loriba thodangbu sakhangduna award asi pirakpani hairi ngasi school sida reception ceremony ma pangthoktuna award asi school gi principal da khusinakhi thoramadu da school du gi mahiroi teaching amasung non teaching staff sing su saruk yakhi District Institute of Education and Training Diet Center Jiribam da Thambine na ba memorandum ma Deputy Commissioner Jiribam gi kuthang da Jiribam da leiba mahiroi lup taruk na pisenkre point panga yawba memorandum adu Deputy Commissioner Jiribam gi kuthang da Governor Chief Secretary amasung Commissioner Education S Director SCERT Deputy Commissioner da khusina kibani Jiribam asi district ama werabam maramna district ama woibagi diet center lehanbiu diet center leitabana awaba mayok nari lisingani kulhumdoi dagi samgat sagatpa horakliba diet center adubusu athubada luishinbiu amasung chaliba session lisingani kun mangadagi mathau tauhanbiu numit mangani gi manungda thabakta onthok pirakadabani karigumba onthorok taba tarabadi thangnaba numitagi khongjang changsinanaba mahiroi lup tarukna sem saduna leire haina Kanglaipak Students Association District Council Jiribam gi President K Somorjitna phongdorakli District ama weba taragadi diet center ama leiba si sungai soidana mathau taba posak ama webana Jiribam da diet center leitaba amadi diet center asi 2023 dagi sagarpa hoji phoba loidaba na maram oirakanda athuba matamda loisan biu amadi haiba diet center asi chaliba session 2025 asi dagi mathau tawhan biu haiba point manga asi haptaraga ngasi gi memorandum asi deputy commissioner gi kuthangda governor amadi chief secretary commissioner education S director SCRT deputy commissioner da ngasi gi memorandum asi thajabani Ministry of Health na lisingani kuntra fawbada hepatitis leina muthanarabagi pandamda health workers singda hepatitis B vaccination program
कापथोकपगी मखा सथरकपोइना हेल्थ डायरेक्टोरेट के स्टाफ सिंगदा मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कापथोकरे लंपेल पातलैबा आरडी विंग द पांगथोकप थोरमदुदा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर रणा कुमारीना स्लॉट 016 हाइदुना मथंग मथंग स्लॉट अहुम थोकना खाइदोक्तुना हिदाक असे कापथोकपनि हाइखी Part waste की ओइना कोइना होजिक CAC मैम PAC सब सेंटर्स मैम लोइन होग्रे रिम्सु होरे नर्सिंग कॉलेजेस मैम सु होरे होजिक फर्स्ट सेकंड डोज लोइन लोइ थर्ड डोज कापकदो वाली 3 डोजेस चलै बनिना मैम मपुम सुनाबा तमक्ता कापियु हेल्थ वर्कर मैम की तमक्ता सिंजबा प्रोग्राम मणिपुर की अहानबा आई लीग की टीम ओरमदगी परफॉर्मेंस फजरक्तबना हीरो आई लीग 2 अमदी स्टेट लीग ता हंथरक्लबा नेरोका FC संगाकपम ट्राउ FC क्वाकैथल चही असिगी 153 सुबा इंडियन ऑयल दुरान कप्ता सरुक यादुना फजबा परफॉर्मेंस पीननबा हौजिक लांजिंग अचोबा टफ ग्राउंड दा ट्राउ FC क्वाकैथल की हेड कोच थांगजम शारन अमदी नेरोका FC संगाकपम की हेड कोच ज्ञान मोयोन सरुक यागदोरिबा सानरोइसिंगदा तंबी ताकपीदी हिरमसदा नेरवगसगी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोयाई निंगथौजमदगी पाउदम अमा लोबिसे Eastern Command Indian Armed Forces की मेंग मखादा एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल अमदी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना पुन्ना सिंधुना था सिगी तांग कुलुमदैदगी मथंग था तांग कुलुमदै फावबा इंडियन सुपर लीग की टीम तरुक आई लीग की टीम मरी आई लीग 2 की टीम अनि स्टेट लीग की टीम मंगा इंडियन आर्म फोर्सेस की टीम मंगा अमदी फॉरेन टीम अनि पुन्ना टीम कुनमरी न सरुक यादुना इम्फाल की खुमलंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेन स्टेडियम कोलकाता की विवेकानंद युवा भारती किरंगन अमदी किशोर भारती किरंगन जमशेदपुर की JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शिलोंग की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अमदी कोकराझार की साई स्टेडियम द पांगथोकदौरिबा एशिया की ख्वाइदगी लिरबा टूर्नामेंट अमा ओइरिबा सही सिगी 153 सुबा एडिशन इंडियन ऑयल दुरान कप की सरुक अमा ओइना मणिपुर सरकार ना मटेंग पांगलगा इंडियन आर्म फोर्सेस न सिंधुना था सिगी तांग कुंथ्रादगी मथंग था अगस्त तांग 12 फावबा इम्फाल सेंटर की ओइना ग्रुप बी दा टीम मरी स्टेट लीग की टीम ट्राउ FC क्वाकैथल आई लीग 2 की टीम नेरोका FC संगाफम आई लीग की टीम रियल काश्मीर अमदी इंडियन आर्म फोर्सेस की टीम इंडियन नेवी फुटबॉल टीम न सरुक यादुना खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेन स्टेडियम दा मैच तरुक सानगने मणिपुर की अनिसुबा हीरो आई लीग की टीम अमा ओरमबदगी हंथरक्तुना हौजिंगना स्टेट लीग की टीम अमा ओइना सही सिगी 153 सुबा दुरान कप्ता सरुक यागदोरिबा ट्राउ FC क्वाकैथलना अमु हन्ना हीरो आई लीग की टीम अमा ओइनाबा सेम साबगी सरुक अमा ओइना दुरान कप्ता सरुक यादुना फजबा परफॉर्मेंस पीनाबा हौजी लांजिंग टप ग्राउंड दा थांजम सरन्ना हेड कोच ओइना सानरुई सिंहबु थवाई हक्चांग यावना तंबी ताकपिरी थांजम सरन स्टेट टीम की कोच ओइना संतोष ट्रॉफी अमदी नेशनल गेम्स की हेड कोच ओइबगा लोइनाना मपाल की क्लब सर्सिल ब्रदर्स दा असिस्टेंट कोच ओरमलबा मतुंगदा ट्राउ FC की नहा ओइरिबा सानरुई सिंह की असोइबा वालिब सिंह येंगलगा कन्ना होनदुना स्टेट असिगी ओइना अमु हन्ना आई लीग की टीम अमा ओइनाबा कन्ना होनगनी हाइना हेड कोच थांजम सरन्ना नेटवर्क असिगा अखनन उनबदा फोंदोरगली आईगी मिंग थांजम सरन सिंह आईगी लेफमना युमनाम खुनौ अदुगा आई हौजिक प्रेजेंटली ट्राउगी हेड कोच ओइना पाइजरी लास्ट सीजन दुदा सर्चिल ब्रदर्स दा आई असिस्टेंट कोच ओइना फम पुजबनी मणिपुर की ओइना आई 2023 आउदा पांगथोकिबा कोइगी संतोष ट्रॉफी अदुदा मणिपुर की हेड कोच ओइना पुजबनी अदुगी कंसेक्यूटिव अदुगी ईयर दुदा गोवा दा पांगथोकिबा नेशनल गेम्स दुदासु हेड कोच ओइना आइना मणिपुर की रिप्रेजेंट तौर चचगिबनी सर्चिल दा कोच ओइरमगा ट्राउला हलखिबसे आइगिसु चैलेंज अमगा लोइना हलखिबनी आदे अखोइगी मणिपुर सिदा प्लेयर से आदे हौजिकी इंडिया की एनी ISL आई लीग ता मणिपुर दगी रिप्रेजेंट तौबा प्लेयर से ख्वाइदगी मसिंग यामेना लौजैको मणिपुर से असुक यामना प्लेयर पुथोगा मणिपुर दगी कहने आई लीग की लेवल दा टीम बम्बो लेबा ngamdabse अखोइजु यामना नुवाइजदबा हाइतारे अदुदा इशु चैलेंज अमा पुरगा हंदक्ति ट्राउ सिना दुरान कप से अखोइ अदुम होप तवे मणिपुर सिना ट्राउ की थ्रू द फाइट तौरगा अखोइ मणिपुर दगी हंदक आई लीग ता मणिपुर दगी टीम अमा चंगबसिगी एम दने आइना चंगसरप गेम स्टाइल से पुरकना लाकनाबदा अखोइ ऑलमोस्ट अखोइ की अंगांग गोइसे अदुगी अखोइ की गेम स्टाइल दुददी स्टिक तौबा होरे
aduga fitness se kitang wali adubu we still have around 20 days ko akoi de 30 dani hanba me se koi award pa akoi tactical part of the fitness pa se adum almost complete orani na khalle young and experience kitang di adum mix up torani squad ki matang da adum ado hoji main problem je akoi gi premier league lotion dab je si jina yam tina akoi preparation ji da ke hani si madi haningai laitana problem ore akoi da first match se akoi gi player koi se maximum di young squad ne haidare young player ne auda derby match da akoi gi crowd mayam lakani excited oiba over excited oiba adu yorok pa ya adu bo akoi practice da hojik yamna nuai na angang goi siga even adu gi pressure kari kara adu gi keno goi do loina la su adu gi control ngamna ba akoi gi practice da kan adumaina honajari Amaromda Manipur gi ahanba I League team amu werambadagi haujingna I League 2 gi team oina Manipur na yumbu oiduna pangtokadoriba samu kuntra mari suba duran kapta sarug yagani Trau FC ga ahanba oina sanagadoriba match asi mai pangnaba langjing top ground da coach Gyan Mayona experience leraba sanari sing tambi takpiri coach Gyan Mayona ahanba focus asi duran kapki ahanba match mai pakpani makha na sanari singi award apa sing jenglaga makoida piba yaba sing tambi tapigani haina network asiga akhanan unamada phongdorli badai gi mingna Gyan Moyon AFC C license coach mane aina current head coach of Neroka last year so aina half season dagi head coach oibne adu mamang da 2 years mamang da aina assistant coach na sulerami Neroka da so this is my third year so hanba 2 years na assistant coach handak na head coach oina ai leri akoi Manipur da again Duran Cup sanagi dawse asi tanja amuka phangbai damakta as a whole Manipur yam harau jai 2 years mang su Duran Cup taw matam da se crowd mayam laga pajana koi football se pajana pangthok pane ada si opportunity amuka phangba se yam chaw opportunity en lawe handak perform tonai damakta pajana sem su sari harauga match se always derby match se always pressure match ne yam tough over match ne adu numitta pajana perform tawduna kaga daw thoi daw bane aduga lastly Duran Cup hawga daw se koi it's a very pressure match aduga kanna thorang tawri akoi gi labor resources akoi player khangde akoi gi resources labor adugi best use tawro akoi best performance tawuni haina aduga akoi thajana akoi thabak kanna tawri Azul ushilakpada maru iba paw amuka hanna pizari Thangjam Manorama mihar ki chahi kunmathoi farakpagi haikat laikat tambagi thoram pangthokre Habak shubagi hainabi leiraba kandata lamdam asi mipal tangdana awonba Manipur ma purakpa ngamgani haina Sekmai SC gi MLA Haikham Dingona fongdokre amasung freedom fighter Hemam Nilamani gi chama tarahum doirak shuba mapu kumon thoram pangthokre Masigalona hausi fabagi onadi ISTV Manipuri News matang sida tension jari direng tabira puna makku amukahana kurum jari